Studentski centar Novi Sad je iskoristio priliku da za Svetski dan pismenosti raspiše jedan konkurs koji se naziva Srce moga grada. To je konkurs koji je u stvari bio poziv studentima Novosadskog univerziteta da napišu jedan kratan tekst do 500 karaktera u formi najčešće komunikacije među mladima u današnje vreme, u formi komunikacije na društvenim mrežama i da napišu šta je to u Novom Sadu što im se najviše sviđa, koji je to deo grada, koji je to utisak ili neki utisak o celom gradu. Jako mnogo prijavljenih studenta i radova koje smo dobili, izabrali smo najbolje, stručni žiri koji je pokazao ozbiljnost, izabrali najbolje radove i danas smo dodelili nagrade studentima koji su to u svakom smislu zaslužili. Žiri se rukovodio kako već propisanim pravilima za dodelu nagrade, tako smo i proširili neki kriterijum na dela koje su urađena izvan propisanih pravila, dakle preko 500 karaktera, zato što je bio izuzetno veliki broj pristiglih radova koji su premašili to pravilo, a bili su izuzetno kvalitetni. Nadam se da ćemo se rukovoditi tim pravilom i prilikom sledećih dodela, sledećih godina i da će broj studenta koji će se javljati biti sve veći i veći, a samim tim da će biti bolji kvalitet. Spens kada je dobio poziv od direktora Zorana Martinovića nije imao dilemu da li će učestvovati u ovom konkursu. Spens je svakako jedan od simbola Novog Sada i svaki Novosađanin zna šta je Spens i Spens je vrlo rado izašao u susret s obzirom da je reč o mladim ljudima, o brucošima i nagrade su dve ulaznice do kraja sledeće godine za otvorene i zatvorene bazene na Spensu i Sajmištu i klizalište. Veoma mi je drago što sam učestvovala na ovom konkursu i zaista mislim da je danas značajno da se ovakvi konkursi organizuju i češće, jer mislim da doprinose razvoju studenta, posebno onih koji žele da se bave u nekom narednom periodu svoga života pisanjem ili nečim sličnim pisanju. Tako da mi je bilo zanimljivo da otkrivam delove Novog Sada o kojima bi možda mogla da pišem, ali sam se na kraju opredelila ipak za moj Liman